Ya Rasulullah, kami datang dari bumi yang jauh, membawa dosa yang banyak. Boleh tak tolong? Mohon pada Allah, ampunkan dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa pasangan kami, dan dosa sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sayyidina Abu Bakar, assalamu alayka. Assalamu alayka ya sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ya sayyidina Abu Bakar Khalifatur Rasul wa rahmatullah wa barakatuh. Sayyidina Umar pula, assalamu alayka ya sayyidina Umar Al-Khattab wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ya sayyidina Umar Al-Faruq wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Imam ar-Rusli. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah lahumur rasul la wajadullaha tawwaban rahima.